لشامه پایتخت سوریه دو چکدار نناس ایرشی سیاستمدار کرد و امیندارا گشتی یا پارتیا جوانان جبو آفکرن و گوهرتن پروین ابراهیم کرن لیخستن. ده ایرشه ده اون دبین بریندار کرنه پروین ابراهیم ده سر خود بریندار بویه و جبو نخوشخانه هاتی را کرن لنخوشخانه جی تیمین پژیشکان برینا سر پروین ابراهیم ده دروتنه و روشوینها باشه و وگریه مال دمک و عملیات ویدکن و دبینن پروین ابراهیم جرودا ورا گوت ایرشکران کسین کو ایرشی وی کرنه گوتنه جبر کو تپشگیریا هزین سوریا دموکراتیک دکی جبر وی کیجی ایرش کرنه و او به کشتن تهدید کرنه سلامتی به ايوانه جبر يعني شغلي دمها جاري وحرد دو بين دبي دري بسكنن از درم مكتبه خو استم از دكتبينم بس ايرو يعني مقلك تشتغلم اشتغلي مسر مسألة يعني قافا دور محكي حدودي سوري فكري هشتن افقع مسؤول وايه مجرم وقش هشتن در كافن السوري وانا تين فا خلقي بتشوك دقرن وزير عدل دزياكر وافقع خلق ايه صيدنايا وبجنا بشار الاسد بكاركر بوار ونشتو او در خصن جدرفه عاجز بون اشتغاليه متعدل واهات فافحردو اجمالا خودر كتم بهفالا قرر استشمقز نيزيكي مالامه استوديو كي الصورت كي بقرم جبو فيزامه دعواك جمرهاتي جروسياره حيا مسؤولات قرت از در كتم الشارع قدكر مدي موتور سكني ودخورتن افحردو خورت از جاري وال دفي دريد بينم يعني انا او بخازن وزير داخليه ولا اي عدل به بخازن كارن او زانن او شانديش بر ازواناستكم بادلبيد اشتغلين ج دما در كتنا يعني كتنا رژیم اسد و دي در كتنا مالباتن سوري ج کامپا هول بردوام دکه جوه دمه با پروسه در خستنا مالباتن سوری ده يعني ج کامپا هول به هم آهنگی کت نوبر ریوبری خسر حکومت سوری ویو ایندا چی بویه هری داویه 36 مالبات ج ادلب مالباتن ج ادلب يعني جوه داره ج رقش حلب ج دير زوره ج کامپا هول هاتنا در خستن کامپا هول جوره هر دمه بحث تکن مزنترین کامپا کو توانبارن داعش ومالبات انوان وزاروك وجن انوان لي دمينن يلا وين القصاصة والبطاقة؟ هجمارك مالباطن سوريش كامبا هولي يا تايبت بمالباطن چكدارن داعش هاتن درخستن افجن وزاروك وهن ميرجي ببريارا ريفبريا كامبان يا سرب ريفبريا خسر پشتا خود دن کامپه و بری خود دن درگه جیانا کنو تشتا کوکاری نهل گرن بخاره را کرنا و نیزی 7 سال دم لشونا خواه دهیلن کارمندن کامپه بلگین کسین کو درد کون کنترول دکن شیخ موس احمد بر پرس کامپان لباکور و روجلات سوریه هجمارا في كاروان دركتيان دياردكا حيث آن الأوان لعودة السوريين براستی دم هاتیه که سوریین که دخوازن جه کمپ در کون وگرن ناوچین خواه ایرو امل کمپا هولنه و اف کاروان مرووی یه دویمه که جه کمپ جبو ناو سوریه دردکوه هجمارا مالباتان 36 که جه 127 کسان پیکته ديا مصطفى جنك تشلو بين صالي شبارزغها حلبيا او دويجا كو هوي دياوي اوا كو جيانا خوا وزاروكن خوا باشتر بكا نحن بدنا نطلع ام دخوازن در کون دا گوره و شاخوا باشتر بکن زاروکن ما کار بکن خواندن خوا بدومینن و از بکار بم که چا خویا نخوش درمان بکم انالیز و پشکنین پزشکی جبوه بکم اف جنا سوری گوجنزی 7 سالان و لناوه کامپین اشتجیبو هسته خوا وکیه چوکه که جرکه به آزاد کرن در دبرا
هەستێ من وەکیە چووکەکە درەکە هێدایە و دێوەرە ئازادکردن ئیدی بەسە ئەم وەستیان ئەف هەفت حیشت ساڵن ئەم لەڤرن ئەم بچن کەس و کاری خوا ببینن من ji 15 ساڵان بە کەس و کاری خوا نەدیتنە. ڕێڤەبەریا خۆسەر ئاباکوور و ڕۆژهەڵاتە سووریایە گوتیە گۆنیەتا وێ هەیە حتا داویە ساڵا 2025 کامپێت بن کۆنترۆلا وێدا لە باکوور و ڕۆژهەڵاتە سووریایە وەرن ڤالاکردن. لە گۆر داخوایانیەکە هەری داویە یا وەزارەتا دەربەیە ئەمریکایە کۆ ڕۆژە سێشەمێ هاتیە بەلافکردن حتا نەها نێزی 3,000 کەس ji heftê welatî di kampa Holê de ne ku piraniya wan zarokên ku temenê wan li jêr 12 saliyê de ye. Hüseyin Umar, Rûda û